So flash you near and check. Okay. Hello. 1, 2, and 3. Realize ba cầm ta sai được một độ nia để hi vậy mà còn như vậy nè thế khả si xiên cái này video đó xin cái video các bạn nhìn lệ challenge bang cái video của bên con trong bulan Desember anh cái video của bên con trong những bulan hari kan show bangan lệ challenge pang jembam han bam nasi baru sini kata 24 hours cái này jembam barang yong anh haban bam jadi jembam 24 hours and thì bắt nó bắt kan di video ka ba kham jenjar malek mar play ban yo kecembam di barong yong kemudian masuk kenapa kijing mo shoni ki perlok ki perjor ki bayi jaga katkan ni sebagai kecembam ki barong yong nomor ba nglai jele ban perkhat ki kecembam henry ki wan tak ndiat ki hajung mo perkhat buôn thì bằng buôn thì đó thì buôn thì bằng cái rừng tiếp đó sau để hi bọc phí cả short phí thì đây tên kịp lại rap cái này thì shout out to them kịp lại rap trong video vẫn pen ulang ini video things done on the video untuk mentai things done seperti ini dah sya kemarin dia step semua 2 hours later step xóa ni ngap prepare do coffee ba bam chụp bóng giống thì coffee do bóng không thì coffee đứt anh cứ theo chụp bam step Coba kasih teman-teman, I'll show you the video mah. Boleh teman-teman, hari meruai sih yo. Di tempat pelabak ya, dan nama kita cincin hitam tuh. Tempat kebun kemudian, di kiat video se. Di kasih kiatan tuh video sekarang untuk kali ini saya. Hari kita ini ujung bam berong ya ulong di lihat. Nama kemang omenan ngambil orang ujung bam belong yong bit meruai. Kham jenjar kham yat kayo du jimbam ubayong tama uli lor ndiat te ngali era belum tu du yo cham lam bak langai nya ngin bam uni mentan step kabat buy coffee aslam hang kham di buy coffee shot ya ada hit kata teman kong mình bầm như thế món bún bắn và 7 out of 10 cái kia đi bầm trắng tê biển bầm trắng tê biển thì bảo đi the black coffee bật bầm như thế nó được trắng phẳng nó tê thắng thì tôi chừng trắng cầm lại mình lấy chừng trắng mà chừng trắng cầm lại mình lấy chừng thẳng nó ít cuốn ngọc thì clear là bao cái biệt chúng ta thì nhà đây ta mình step kenang sasa tak slice mình đập channel challenge anh sẽ đập cái sẽ cái đuổi xin bạn on cà chụ là video nggak akan ngejus cuy namanya langsung long shot ban ya mesti beli kopi nak kereta kenalin mari sudah di stay sudah mari ana stay ngan sayo energy pem try nomor ba lagi shot tak video mentan mengaring dingin ngilang bro berklano bro berklano me oke dah ngisa syam sibut hak buar nó phải xin cho nó phải xin học chân miết học posting sih sebelum sesiam ban pendat ya challenge ko ar trong cái cái sini của mình ta ing sesiam sebet di unia u khao ulong rong yong purple seperti asyat dikajarkan long yong purple kumnura anu di unia kajiban terekam ban bam jasni dengan chat suni menta ya cinta kan bu hading kan ni artat dengan chat suni menta. So let's go. One eternity later. There. Entah hang ni ngadan yang kena kerja. Kami dong yang bafi perkat. Kan long purple kumnura. Udah bang shot. Udah na yang. Ngatan ha. Siapa yang bam kan dua sya. Yang sedang bam. Udah bang shot hi. Tidak raften. Mau bang ada. Isikan round ta bang bam yang kena kerja. Belok rong yong purple klap nong baru dai na yong otang kau bay jangan
start ni aman keren ba bukan ke bawah ni ba video sejengah dan keren start ban keren dan ke bawah macam suatu orang kena euro nomor beli start siapa pula ban keren thì cái này là phần suki rồi cắt bala làm chân cắt bala ada cuma aku mau temuan di challenge hanya sini kali kebar ladap saat tuli kata buat sibet janmiat bandi isas ni bakal buat sibet menmiat penbam jamian 2 hours later. tim matahani kali buat janmiat ngasah beliau Rasgala berarti bayang kilong brown yang kilong brown ya yang halau taruh itu dan tapi saya itu kau hanya benar mereka usia bertiang mesti bertiang na kena bertiang kalau awal itu kalau senang aku ini saja sahani video continue sih berkapor jamin tentu sih berkapor jamin so bye please mendak lamit mentah ketika challenge ke bakadu ban pendap sebenarnya challenge lah asyik biang bertanya kaca nak boy bakal kulit dan bab mentai kan ya ane pendap challenge nama miat ngarung asam tia ingin dia challenge yang sedang lo mentah ane yang ikut lah hidup bikin sedang lo ingin bang baca kata yang tipai bang penggunaan video yang ini atau video yang masih dimakan ini aku bisa komen kita di cembangi beroyong comment section dan ini tidak komen di video sebab kita akan di sini mensawan dulu malba sang berkodok dong ba ngambil idea tan cembangi di cembangi beroyong nabang lain lihat menwar sama mereka ngam terapkan di cembangi beroyong bisa komen bisa di cembangi yuk dan ngarung aku tip barang kau ini mana teknologi sebenarnya baru bisa berapa jika video pelakon hujur itu baru kita support untuk si beringkong buat aduk mentaru siapa video siapa kepor yang minta ke video dia tekannya sisian terus sebenarnya